Da vam že zdaj objasnim. Tole zdaj, kar vam posnel, je fora, ni hej. Fora. Točno za ta trenutak sem delal cel moj life. Jaz upam, da mi rata, ker mislim, da si služim. A smo? Ti zapravo res skočil, to? Ne. Ej, kaj zdaj je to nanesti? Stari moj, to je 90-ka. To je moj fotor težak, pizda. Ma ne, da je to ne. To je delam sam na fitnessu, da slik so prišlo bolj za hec. Ma kaj s tabo? Ajde, to pa lahko zadanemo, ne? Ej, dej, ne to pokazati. Imam jaz boljše delo. Čak. Takole. Čaki Nike se vidi. Takole. Lej zdaj le eno profilko. A si dobil? Yes. Stari, vi imamo vse kar raba. Hej, drugač pa timing itak ni važen, ker sem se pogovarjal z Matejem, pa je rekel, da itak sem sprejet. Tako da vidite boli kurac, ampak kva sem pa jak s slikcami, to je pa no. Ajde, gremo, jebeš unik nera, gremo, moji lajki in moji followeri, to je to. Follow, subscribe, like in to vse, kar znam paše.